Bueno. Como que bueno? Como vai ese ¿Qué sientes estómago? de estos momentos? A ver, ya verdad. Nervios. ¿Nervios? Sí, que el estómago. Tranquila, Charo, tranquila. Oh, qué bonito es. Vale, gracias. Yo estoy aquí para cuidar. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bien. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. 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 Digo que sí ya. Sí, ya. Sí. Dices que sí, ya. ¿Cómo? Que sí. Que non escoite a conversación. Digo que sí, que sí. Bueno, eu todavía me emociono ver ese momento, non? Acórdome dese día que me decía Carlos, estás ti máis nerviosa que a min, e que sí, estábamos nerviosos, non? Porque era esa primeira parella, ese momento que vos encontrabades aquí. E outro día falamos con vos por teléfono e dixestesnos que iba a ir Charo a Vigo a dar un paseo. Como foi ese día por Vigo? ¿Hablas tú? Pues bien. Pero que fixéstedes? A ver. Pues me recogió en la estación, fuimos a comer, luego me llevó a pasear y fui a su casa. Atención, Marcial, que foi a súa casa. A súa casa... Podes saber hasta... Tomar café, supoño. Sí, nesa casa, A que lavar los pasou? dientes. A ver Celta. Y después miramos A ver, a Celta, Celta. Fortuna. A ver Celta, Por que la ganó, televisión de que ganó, Galicia. gracias. Galega. A primeira vez que vexo fútbol é que vexo Celta e ganou. Pero gritaba, ve, a penalti, gritaba. A ver, Carlos. Sí. Levaches a Charo a túa casa para ver o ver fútbol. un partido do Celta. No, foi así. A ver, contanos Ahora vou como falar. foi. Conta como Dice, foi. bueno, comimos cerca da miña casa. Sí. Que Entonces, comestes? Que comestes? Ay, que... Ah, bueno, Sí. da interesa no saber a que invitastes a Era unha comer. ensalada César. Ben, Sí, Sí. estaba moi buena. Un pastel de cabracho. moi ben. cabracho. Sí, Ela comeu postre, non como postre. sí. E café. Vale, e bueno. despois? E despois, como eu vivo cerca de ali, entonces fomos... Hai que ir a lavar os dentes. Bueno, como xa estaban a cerrar, eran as casas 4 da tarde, xa. Sí, Bueno, vamos, si queres, vamos a miña casa, lavamos os dentes e despois vamos a dar unha voltiña. claro. En isto que ela, mentre está lavando os dentes, eu puse a televisión, a galega. Porque te aburrías aí. Sí, claro, porque sabes como sodes, non? Sí. Unha hora botades. A veces tardan máis os homes que as mulleres en lavar os dentes, Eso No hice nada raro, Bueno, yo solo me lavé los dientes. lavouses, tal. Bueno, tiña que amañarse un pouco, Sí, depois de lavar os claro, dentes hai hai que que pintar poñer os beizos outra vez. Coloretes e todas esas cousas. Sí, claro. teña. Entón, eu puse na televisión, estaban botando O Celta, Celtiña. Fortuna. Sí. Eso, para la fase de clasificación para subir, non? Sí. E salí do baño e tal, sentóuse no sofá, e ali quedamos. A ver o fútbol. No medio do descanso e dixen, bueno, nos vamos. No, vamos a seguir hasta que terminemos. E ainda hubo prórroga todo, co partido, todo. Eu pasei no ela tamén. Charo, eu quería preguntarche algo. Non vais? Atención, Carlos veo aquí, el vive solo, sigue vivindo solo polo de agora e tal. Como tiña a casa? Limpia, Perfecta. ordenada. Ordenada? Podes comer no chan. Bueno, Pero empezaches a limpar o día Bueno. anterior porque sabías que ia ir Charo. Claro. Ou xa estaba Eu antes barro así. refrejo todos os días. Tiña a roupa recollida, Charo? Todo. Todo recogido. Estaba todo recogido. Pero notábase que había ese recendo, como di Marcial, a produto de limpieza das horas antes ou vese No, que era de... no. De limpiar estaba limpia, pero no de limpiar unas horas antes. Home, un home xeitoso. Sí. Eso vou sabelo, A louza ben lavadiña, as camas feitas, supoño, As non? camas non... No, Ah, só tes unha cama. Claro, eu ten vivo solo no apartamento opción. dunha habitación. E a cama quedou feita despois, Sempre quedou feita, non se desfixo, non? Quedou feita Non despois. se Por desfixo. sei por onde vai. Non se desfixo nada. Niñine. Sabía eu que iban a entrar por aí. Claro. Que? La cama no se deshizo. con tanto fútbol, ainda para No, máis houve prórroga. Pero a ver, A houve siesta non a prórroga, botamos, a siesta non a botamos. e despois da prórroga e do fútbol, que pasou? Salimos Salimos. al mirador del Olivo de Vigo. Ai, Lo desde más aí hai unhas maravilloso vistas del mundo. impresionantes. Hombre, Pero que romántico ese sitio, sí. Carlos. Tíñalo xa elixido. Claro. Ah.
Porque ella también lo conocía y quería ver el mar. Ella se siente a gusto con el mar. E que tal ali E con ali esas sacou unhas fotos, bueno, sacaron unhas fotos. e Temos tal, e fotos cual. desa? Temos Bueno, fotos. ela mandou temos as fotos. fotos, non sei... Pero por qué. sacastedes fotos aí? Sí. Sí? Sí. E que tal salieron esas fotos? Bien. Non nos estades dicindo toda a verdade, Que pasou con esas fotos? Ah, pasou. Las Por aí. fotos las mandé Vamos a ver unha al cousa. programa. Canta claro, Carlos. Vou non contar eu, se non Canta contades claro. vos, Que conto eu, fixeches con esas fotos? Que Canta pasou? claro. Que pasou? Sí. É un gran fotógrafo, Eu Carlos. entendo moi ben o tema de... Me manejo moi ben con os móviles, con as redes, bueno. Sí, Para eso fui un patrón e sabe manejar moitos aparatos. sí, Isto que ela me mandou as fotos, porque se sacaron co seu teléfono. sí. Ela as mandou a min, no WhatsApp. Eu estou acostumbrado a borrar lo que es el contenido de Sí. los WhatsApp para Para non ter atrapallada no liberar teléfono. memoria. E non me di conta e borrei as fotos. Pero Antes de pasarlas para un archivo personal. borraste las fotos do primeiro encontro, do primeiro paseo que tiñades xuntos. Pero xa as teño outra vez, Pero como xa estes outra porque vez. me volveu a mandar. E esas fotos dixéronnos que, bueno, estaba o sol detrás, non? Sí, bueno, aí Salieron un hubo que pouco a cambiarse, contraluz. ponerse, esto estaba moito sol, porque xa eran as 7 da tarde, entonces Meu o Deus. sol va baixando polo oeste. Polo, aquí Oeste. o ollo do mariñeiro, ollo do mariñeiro. Polas CIES, polas CIES. Ollo de mariñeiro sí, pero de vam- fotógrafo pero nada. Pero vamos a ver, é que a mí é o que máis me chama a atención, Marcial. Quedan o primeiro día, ven o partido do Celta, van a un impresionante mirador coas sillas de fondo, coas sillas Cíes, sacan unhas fotos a contraluz, onde se lles vía máis ou menos, e vai Carlos e borras. Borros no meu móvil, non no móvil dela. Meu Deus, pero vamos a ver. coño, claro. Pero vamos a ver, A ver. pero vamos a ver, un recordo tan bonito dese primer día. El recordo está aquí. Quedou algunha foto dese día? Sí. Temos algunha foto? Alberto, por favor, ponme esa foto porque eu xa quero ver que foto Ala, saliu de aí, cortao. ¡Que foto máis bonita! A ver, un pouco a contraluz si estaba, Claro. pero a ver, estades ben guapos, teño Home, que decirvos, El que tuvo, retuvo. Charo, levabas a mesma roupa que traes hoxe. Sí. Está cómoda, se siente cómoda con ela. Claro, pero a ver, ¿Qué? esa foto xa estará enmarcada... Home, está xa no archivo personal. No, agora non a borras Ahora máis, non, xa xa está, aprendeches... Agora non só tes esa que te metes as outras que se Sí, reenviou Todas. Charo, ¿no? Todas, las sacamos ahí. E as que faltan por vir, porque Sí, supoño home, que estades empezando aínda Sí, o home. voso álbum persoal. Sí. E que pasou despois desas fotos? Logo, despedida, Ah. cada quen para a súa casa. fomos- Ti quedas en Vigo, Charo para Ourense. Pero foi en tren, creo, non? En que foches? En tren ou en bus? Después fue un Viu, autobús. vino en tren e marchou en autobús. Ostras, Marcial, a min gustaríame saber como foi esa despedida, Doume unha idea. Como sería a despedida Acompañaría a aí? estación, supoño, non? Sí, por supuesto. Sí. De aí, calle del Príncipe, Urzai, Vial e a estación. E recoñeceuvos alguén pola rúa? Sí, Na estación. O vervos na televisión? Na estación Que vos mismo, dixeron? sí. Me reconocieron a mí primero. Claro, porque eu estaba falando con ela e eu estaba de espaldas, claro. Ah, e que che dixeron? Que vos dixeron? Ay, mira, lo de la televisión, mira. E depois eu me dou a volta e dice, tú eres Carlos e tú Charo. Pero xa sodes famosos. fíjate. Un aplauso para Carlos e para Charo, por favor. Que xa se fan famosos por Galicia adiante. Pero mira, Marcial... Eles despedíndose Sí. ali, o público pendente, son os do programa de En Compañía de Loli. Aquí están. Pero pero non nos din o da despedida, son duros, de sacar as cousas. Como foi esa despedida ali na estación? Moita garimosa. Que significa eso de moito Galego, agarimoso? garimoso. Sí, Abracito, uns piquiños, e moi bien, deseándonos volver a vernos. Uns biquiños e a porque- promesa de volver a Volver a ver. vernos. Claro, porque eu acordome cando saliste desde aquí aquel día, vou non lembrar, Carlos, porque desde o respeto nos decía, e era tamén desde o respeto, e Carlos díxome, mira, Loli, que vou a facer? Doulle un biquiño aquí, verdad, Charo? E Charo díxome, deille permiso. Todo desde o respeto, sí ou non? Sempre. Sin Claro que respeto sí. non vamos a ningún lado. Efectivamente. Bueno, estamos encantados de tervos hoxe aquí. Queremos seguir vendo como vai esta evolución desta parella, porque vos seguides Tens que conocendo. contratar de colaborador, xa, aquí. Queres vir de colaborador ao programa? Bueno, pois aquí será tanto que por se están pedir. coñecendo que están en contacto telefónico todos os días. Que ao final vai a presentar, en vez de Loli e Marcial, van a ser Charo e Carlos. Si non xa verás, Marcial. Imos facer unha cousa, ímonos a publicidade, vale? Pero se queredes quedade o resto do programa. Sí.